Ok, može. Zdravo ljudi, vratila sam se sa sajma knjiga i umirem da vam pokažem koje su se to knjige doselile u moju biblioteku. I također umirem da iskoristim reč book haul, ali suzdržat ću se zato što znam da neki koji me prate ne vole anglicizme i da im to jako para uši. Uglavnom, molim vas samo da mi oprostite što je ovaj video ovako, nije u onom klasičnom ambijentu ispred one police koji poznajete. Iskreno da vam kažem, kad snimam tako treba mi 1-2 sata da namestim svetla i isto toliko posle da ih rastavim i pokupim kablove i ceo taj proces mnogo duže traje i mnogo je zahtevniji, a smatram i da postoji neka lepota baš u ovim neposrednim spontanim videima. Kao što vidite, ja sam ovdje u kućnoj atmosferi, sela sam na pod, skuvala sam svoju prijatnu podnevnu kaficu i sad ćemo da pređemo knjige koje su stigle kod mene. Pre nego što dođemo do knjiga, samo jedna informacija za vas. Ja ove knjige nisam čitala i ovo će zaista biti brzinsko pretrčavanje preko ovih naslova, jer ono što ja mogu da vam ispričam jeste naravno koji je izdavač i zašto me je ta određena knjiga baš privukla da poželim da je pročitam. Ići ćemo po izdavačima i ostanite do kraja jer na samom kraju stripovi. Stripadžije su pokidale ove godine. Mislim, generalno moji utisci sa sajma su fenomenalni. Neću da vas davim puno o tome jer znam da stvarno jedva čekate da vidite koje sam knjige donela, jer i mene ovi uvodi inače smaraju kad gledam druge youtubere. Ali samo da kažem da me ove godine jako obradovalo što konačno primećujem da su manji izdavači dobili pažnju koju zaslužuju. U smislu da nisu više zabačeni po Hali 4 i tako dalje, da ne možete da ih nađete. I svaki put kad sam prolazila pored štanda nekog manjeg izdavača, vidjela sam ljude koji se raspituju knjigama, koji listaju knjige i to me stvarno mnogo raduje. I mislim da je i to jedan od razloga što je atmosfera ovogodišnjeg sajma zaista posebna. To je bio moj mali uvod. Mogla bih još mnogo toga da pričam, ali suzdržat ću se. Idemo odmah na knjige. Prva na redu je Reka biblioteka. Richard Rousseau, Ozbiljan čovek. Jako sam dugo želela da pročitam ovu knjigu. Inače, u pitanju je veliki američki pisac, dobitnik Pulitzerove nagrade, a ovaj roman smatraju nekom vrstom nastavka zavere budala, ako me razumete, ili u stvari zaverom budala novog doba. Uglavnom, glavni lik u ovom romanu je Hank, čovek koji je profesor na fakultetu, koji dolazi u situaciju da mora da otpušta radnike i također generalno živi nekim prilično dosadnim i bezveznim životom. Ni po čemu on zapravo nije nešto izuzetan. I mislim da je ovo jedan od onih romana koji tu akademsku sredinu prikazuju onakvom kakva ona zapravo jeste. Knjiga bi trebalo pokriva 7 dana u njegovom životu. Ja nisam čitala i dolazim sad već u situaciju šta god da vam kažem da pogrešim ili da dam neku dezinformaciju, tako da ću se ovdje zaustaviti što se same knjige tiče, izuzev što ću reći da mislim da je jako zabavna i da je smešna i da je satirična. Inače je prema njoj snimljena i serija koja se zove Lucky Hank i u kojoj igra Bob Odenkirk, glumac iz Breaking Bada i Better Call Saul. Sljedeća knjiga iz Reke biblioteke je Prijatelj, Tiffany Tavernier, također knjiga koju sam poželjela da pročitam još odmah čim je izašla, što mislim da je bilo letos. Onda se pomerim da budem na sredini kadra, nekako me ta asimetrija nervira. Uglavnom, zašto me knjiga zainteresovala? Glavni junak svedoči tome kako njegov prijatelj i komšija kom se divio i kog je voleo preko noći postaje zločinac. I meni je to kao tema jako zanimljivo. To kad mi počinjemo da preispitujemo svoje sopstvene sisteme vrednosti, jer se ispostavi da se družimo sa ljudima koji možda ne dele iste vrednosti kao i mi. I ceo taj pojam zločina i kazne mi je zanimljiv. A mislim da u ovom romanu postoji i neka doza misterije i napetosti, tako da, eto, kao što rekoh, odmah čim je izašao sam poželjela da ga pročitam, a sada će to uskoro postati i stvarnost. I poslednja knjiga iz Reke biblioteke je njihovo najnovije izdanje, Definicija sreće, Catherine Kisse, francuske autorke, koja je bila i gošća sajma ove godine i koja je potpisivala knjigu.
Sad šta god da vam kažem o ovoj knjizi i na kraju krajeva i većini knjiga koje sam donela sa sajma zvučeće banalno jer ih nisam čitala, ali znam da se ovdje radi o dve žene koje su nekako na misteriozan način spojene, ali su i potpuno različite i postavljene kao u stvari lice i naličje jedna druge ili ego i alter ego. I knjiga prati 4 decenije u njihovim životima i pretpostavljam da samim tim prati i to kako je u stvari biti žena kroz sve društvene promjene koje se dešavaju. Evo sad mogu da vam pročitam šta kaže ovdje na poleđini. U romanu prepunom nade, melanholije, slobode, ali i nasilja, čitat ćemo naprosto život, jer kako ćemo spoznati sreću bez njene druge strane. Da, mislim, sve što piše na ovim koricama, isto to bih ja rekla, je opšte mesto. Zanima me knjiga, jedva čekam da je pročitam. Srkne malo kafe prvo. Šta ćemo sad da predstavimo? Žene koje trče s vukovima. Knjigu koju sam iz nekog razloga uvek htjela da pročitam, a nikako da je kupim i nikako da je nabavim. Ovo je jedna od rijetkih knjiga iz domena popularne psihologije koja se meni čitala. Zapravo ne znam ni da li baš spada u popularnu psihologiju, jer ova autorka piše u stvari o mitovima o ženama iz različitih kultura, iz različitih folklora, iz različitih sredina, pa čak i iz svog porodičnog nasleđa, a sa nekom porukom i sa ciljem u stvari da kod žena probudi želju da uspostave kontakt sa tom nekom svojom divljom prirodom. Ovu knjigu su mi inače preporučivali ljudi čijem književnom ukusu ja zaista verujem i koji čitaju kvalitetna dela. Tako da ne sumnjam da je ovo dobro i mislim, što je isto super, da može da se čita tako da, recimo, neku drugu knjigu čitate paralelno sa ovom, jer nije radnja ta koja je bitna da se prati, nego jel te legendi, mitovi i priče iz kojih, verujem, možemo svašta da naučimo. Ako ste čitali, baš mi pišite vaše utiske u komentarima. I ako ste u stvari čitali bilo koju od ovih knjiga koje sam predstavila ili koje ću predstaviti. Idemo dalje. Dereta, koji ima super popust ove godine na sajmu. Ja sam sa njihovog štanda ponela knjigu Nevidljivi život Euridisi Guzmao, koju je inače, sad sam se setila, jednom prilikom Lana Bastašić predstavljala ili u stvari preporučivala kroz svoj story i to mi je nekako ostalo u glavi. Kad sam vidjela knjigu, pošto inače cijena je bila baš dobra, uzela sam i ponela kući. Knjiga govori o dve sestre, Euridisi i Gvide, u Brazilu 40-ih godina. Jedna sestra, u stvari, obe su vaspitavane da budu dobre supruge i majke. Jedna to i uspeva, ta Euridisi, dok njena sestra Gvide u stvari beži, uzime svoj život u svoje ruke. Ali naravno, vremenom koje protiče, Euridisi postaje sve nezadovoljnija svojim životom, tako da i ona traži način da pobegne. Inače, stvarno knjiga nije obimna, tako da ne znam stvarno kad ću je čitati, ne znam kad ću čitati išta od ovoga, ali morala sam da kupim. A sada dokaz. Zamislite se, dokaz ovog štanda nisam ponela ni jedan thriller, već njihovo najnovije izdanje i jedan klasik. Najnovije izdanje je roman Non-Nui, makedonske spisateljice Lidije Dimkovske, koji mi deluje jako zanimljivo. A iskreno nisam imala pojma o čemu se radi dok mi moj drug Marko nije ispričao. I naravno da sam poželjela da pročitam, jer je to meni jako blisko. Roman prati imaginarne razgovore bake i unuke koje se isto zovu. Baka Nediljka je iz Splita otišla za Siciliju. Da, znači, zaljubila se krajem Drugog svjetskog rata. Je otišla na Siciliju, udala se za italijanskog vojnika, a godinama kasnije i decenijama kasnije njena unuka se isto tako zove, odnosno zove se Neda. I kao što rekoh, knjiga prati njihove imaginarne razgovore, u stvari napisane u formi dnevničkih zapisa. I kad sam čula to da nekako unuka u glavi razgovara sa svojom bakom, to mi baš bilo divno i delovalo mi je kao nešto što je baš namenjeno meni. Ja se ne zovem isto kao svoja baba, ali mi je mnogo žao što ona nije tu sad kad sam ja pametnija, zrelija
i normalnija, da je pitam neke stvari i da mi objasni kako je ona odrastala. I pošto imala jako, jako interesantnu životnu priču i baš ludu životnu priču. Tako da, eto, ovo je nešto što me na ličnom nivou dotiče i što ću brzo čitati i verujem da ću u stvari pročitati u jednom sedenju. A klasik iz dokaza je roman Zarobljenici Laješa Zilahija. I zašto sam uzela ovaj roman? Postoje dva razloga. Prvo, zato što znam da je Magdalena Blažević isto jednom preporučivala kao jednu od knjiga preko kojih je zavoljela književnost. I mislim da čak u svom romanu Kasno ljeto i koristi neke rečenice iz ovog romana, odnosno poziva se na njega. Sad nisam sigurna, morala bih da proverim. Zorana, nisi se dobro spremila za ovaj video. A drugi razlog je taj što je u stvari ovo ljubavna priča vezana za Prvi svjetski rat. Meni tako fali ljubavnih priča i mislim da je onako i arhaično napisano. Tako da, eto, mogu da vam preporučim, to jest moći ću da vam preporučim kad je pročitam. A ako ste vi čitali, javite mi vaše utiske, naravno da me to uvek zanima. Idemo dalje, na redu je geopoetika i naravno prva stvar koju želim da vam kažem jeste da su reizdali roman Troje Juliana Barnesa, a ja sam vam rekla da ću da nastavim da čitam Barnesa, da mi se mnogo dopada njegova proza. Podsjećam, čitala sam roman Arthur i George ove godine, čije ćemo reizdanje također dočekati kod geopoetike, samo je pitanje kad. Ali do tada možemo da čitamo roman Troje, koji govori o preljubi na jedan crnohumoran, inako duhoviti, sarkastičan način. Jako se radujem ovoj knjizi. I sljedeća knjiga je jedan novitet. U pitanju je Italijan Mario Desiati i roman Neukorenjeni. Iako se ne vidi šta lepo piše ovdje, zato što iskreno, evo sad iskreno, odakle ideja da se stave crvena slova na ovu sivu pozadinu? Mislim, ajde, u redu, ajde, nećemo da komentarišemo. Uglavnom, verujem da je ovo jako kvalitetna, jako dobra knjiga. Mario Desiati je prošle godine dobio nagradu Strega, najprestižniju italijansku književnu nagradu. A koliko sam shvatila, ova knjiga je neka vrsta savremenog ljubavnog romana. Govori o dvoje ljudi koji su potpuno različiti, ali se nekako uvek vraćaju jedno drugom. Pričam stalno kako me fali ljubavnih romana. Ne verujem da je baš klasičan ljubavni roman, kao što zapravo ni Normalni ljudi Sally Rooney nije klasičan ljubavni roman, ali jeste ono što u današnje vreme i u savremenoj književnosti možemo da dobijemo od ljubavnih romana. A Strega nagrada je meni zapravo prilično merodavna, zato što koga god da sam čitala da je dobitnik te nagrade, dopao mi se. I ima nešto u italijanskim piscima što meni leži. To sam shvatila kad sam čitala Itala Calvina i kad sam kasnije nastavila da čitam neke italijanske pisce. Mislim da su strašni pripovedači. I eto, volim tu italijansku prozu. Tako da kod geopoetike mogu da vas uputim na ovo izdanje koje im je trenutno jedno od najaktuelnijih. Idemo dalje. Izdavačka kuća Imprimatur ima jedno super novo izdanje koje se zove Strah me Torero. U pitanju je čilenski pisac Pedro Lemebel i knjiga koja je zapravo izašla 2001. godine, ali je pre par godina po njoj snimljen istoimeni film. Inače, roman govori o revoluciji iz vreme Pinočove diktature i smatra se jednim od najkontroverznijih čilenskih romana, jer govori između ostalog i o zabranjenoj ljubavi između jednog travestita i jednog mladog momka u Čileu 80-ih godina. Inače, Imprimatur treba da izda i novi roman Fernande Melchor i trebalo bi da im stigne ovih dana. Tako da to je jedno od onih izdanja koje ja nisam ponela sa sajma, ali kao da jesam, jer ću sigurno da nabavim svoj primerak čim bude izašao. I još jedno izdanje koje nosimo sa sajma iz Imprimatura je poezija, odnosno pesnička zbirka Mihajle Šumić. Mihajla Šumić je prevodila Fernandu Melchor i to je jedan od mojih omiljenih prevoda. Hvalila sam ga na ovom kanalu i na svom Instagramu mnogo puta. Tako da sam logično poželjela da pročitam i njenu poeziju. Kad budem pročitala, javit ću vam svoje utiske. A sada izdavačka kuća Dharma i njihovo novo izdanje Svet koji nestaje Chinua Achebea, jedan od najvažnijih afričkih romana i zapravo roman bez kog bi afrička književnost bila nezamisliva.
Glavni junak ovog romana se nakon godine izgnanstva vraća u svoje pleme i šta zatiče, naravno, novu religiju, novu kulturu, svoje saplemenike kako podržavaju svoje okupatore. U suštini ovo je roman koji govori o tom evropskom kolonijalizmu, na kraju krajeva naslovom sve kaže, ali čisto da znate, mislim, prelepo je ovo izdanje i naravno ima inače cijelu ovu ediciju koja se zove, ako se ne varam, Sankofa. I u toj ediciji su knjige upravo afričke književnosti, odnosno afroameričke, ajde da kažem, zato što nije samo afrička. Ima Ngugi wa Thiong'o, Krvave latice, James Baldwin, Sljedeći put vatra i Najplavlje oko, Toni Morrison. Da, to nisam čitala i to bih željela da čitam, ali uglavnom, eto, Dharma je izdala Chinua Achebe kod nas. Sljedeće što nam dolazi iz Dharme je jedan od mojih favorita sa ovogodišnjeg sajma knjiga, pre svega zato što sam se jako dugo pitala kad će neko od domaćih izdavača da počne da se bavi eseistikom, a pod broj 2 kad će neko od izdavača da izda Susan Sontag. Ženu koja je bila među prvim ljudima koji su izučavali kemp kao fenomen. Ona ima esej koji se zove Beleške o kempu i koji se nalazi u ovoj zbirci. Inače, ovo je njena prva zbirka eseja protiv interpretacije i zapravo govori o kritici umetnosti i savremenoj kulturi. Tako da mislim da je ovo jedna od knjiga koju ću čitati dok čitam druge knjige, kao što generalno čitam eseje. Ja sam čitala mnogo eseja Susan Sontag na netu, ali lepo je imati ovo ovako kao jedno izdanje i lepo je naravno imati u prevodu. Mislim da su ovo knjige koje zapravo nama pomažu da budemo bolji čitaoci i da budemo bolji tumači stvarnosti. Ja, ljudi, šta sam našla na štandu Delfija na engleskom, knjigu koja je kod nas odavno rasprodata i mnogo me sekira što se ova autorka više ne izdaje. Daj Bože da Laguni isteknu prava, jer očigledno neće više da izdaje Chimamanda Ngozi Adichie i daj Bože da neko drugi kupi prava za ovu autorku. Sam kupila knjigu Purpurni hibiskus na engleskom, pošto sam čitala Amerikanu, koju je predivna knjiga, koju obožavam. I željela sam dugo da pročitam Purpurni hibiskus. Inače, knjiga govori o bratu i sestri koji u Nigeriji vode jedan onako prilično privilegovan život, u smislu da pripadaju nekoj višoj klasi i malo su zaštićeni od svih problema koje ta zemlja ima, ali zapravo žive pod strogoćom svog oca, koji je onako prilično tiranski nastrojen prema njima. Kada ispiju neki problemi u njihovom gradu, roditelji ih šalju kod tetke u manje mesto gdje će oni u stvari otkriti jedan potpuno novi svet. To je sve što znam o ovoj knjizi za sada. Chimamanda je jako pametna, mnogo je volim i mnogo volim da je slušam i da čitam njene eseje i eto, preporučila bih vam ako nađete negdje kod polovnjaka Amerikanu ili ako idete na sajam možete naći i Amerikanu i ovo na engleskom na štandu Delfija. A možda možete i kod polovnjaka da nađete neke od ovih knjiga. Ja polovne knjige ove godine nisam obilazila. Iskreno, jako sam bila umorna i mnogo sam se našetala. Inače, uvek obiđem i uvek nađem nešto zanimljivo, ali stvarno nisam imala snage, jer mislim da vam samo za sprat sa polovnim knjigama treba ne sat vremena, nego i cijel dan rezervisan samo za to. A ja to zaista nisam imala ove godine. Idemo dalje. Šta li je sljedeće? Ne znam da li očekujete ovo, ali svakako nije novo izdanje. Rešila sam da čitam Roberta Perišića. I to sam kupila roman Područje bez signala, najpoznatiji njegov roman kod nas, po kom je snimljena i serija, ali ja ni seriju nisam gledala, tako da ne mogu da vam kažem tačno o čemu se radi u ovom romanu, ali mnogo ljudi mi je preporučivalo Perišića, uključujući Želimira Periša, uključujući i... Dobro, ne znate sad ove ljude, nije ni bitno, ali znajte da su to ljudi kojima zaista verujem. I to su ljudi koji su mi uglavnom rekli da je Perišić jedan od retkih pisaca sa ovih prostora koji zapravo izmišljaju likove, znači nije autofikcija. Sad je napisao jednu novu knjigu koja se zove Brod za Isu. Lom nije otkupio prava i ne znam ni da li će ta knjiga biti izdata kod nas, ali navodno to je nešto potpuno drugačije od svega onoga što on inače piše. Ali samo da vam kažem jednu zanimljivost. A znate komu je pisao blurb? Jonathan Franzen. Da, Jonathan Franzen je za hrvatskog pisca rekao:
Robert Perišić lucidno piše i namiguje ironijom, zapljuskujući nas slikama koje govore o posleratnoj Hrvatskoj ne samo kao o lokaciji na kojoj se preživljava, već kao o mestu koje nešto znači. Znači, Jonathan Franzen je nahvalio nekoga, iskreno dovoljan razlog da ja poželim da ga pročitam. To je to što se tiče knjiga. Sada je vreme da pređemo na stripove. I ima ih, i mogu da vam kažem da izgledaju fenomenalno. Prvi na redu je Čovek zvezda, izdanje IPC Medije koje govori o Davidu Bowieu, ali u kontekstu Davida Bowiea kao Ziggyja Stardusta. Zapravo govori o 1972. godini i o rođenju Ziggyja Stardusta, o rođenju te velike persone koja je zapravo jedna od najuticajnijih persona u popularnoj kulturi i u muzici. Idemo dalje, na redu je Macondo, odnosno Macondo i Comico i njihovo zajedničko izdanje Leon od Gudre, francuski strip koji navodno, o bože kako ja ovo da uhvatim, koji navodno uklanja lažne predstave o preduzetništvu. Mene to jako raduje jer, naravno, ja sam samo preduzetnica, imam ogromno poštovanje za ljude koji pokrenu svoj posao, ali apsolutno da je tačno da postoji jedno ozbiljno naličje toga i da je to sve daleko od savršenstva. Inače, ovaj strip je uzeo neke ozbiljne nagrade i kao što vidite, crtaž je baš bolestan, baš je brutalan i istovremeno jako bizaran i bolestan. A inače, ovaj prvi deo se zove Ružan, siromašan i bolestan. Sada je na redu Darkwood i prvo izdanje koje ću vam predstaviti je Sve smrti Leile Starr, koje, kao što vidite, izgleda predivno. Sada ću da vam pokažem i kako izgleda unutra. Znači, ove boje i ova estetika su sve što ja volim da vidim, u stvari, u grafičkim novelama. Inače, strip govori o trenutku kada je čovečanstvo na pragu da otkrije besmrtnost, odnosno lek za smrt, da tako kažem. I Leila Starr je u stvari avatar smrti koji je bačen na zemlju, 20-godišnja devojka čija je uloga da spreči čovečanstvo u tome da izmeni životni poredak. Ja jako volim ove priče i jako volim ovo kad se ljudi igraju Boga i pokušavaju da otkriju večni život, a pogotovo volim takve priče u vidu grafičkih novela. Sljedeće izdanje koje ću vam predstaviti također dolazi iz izdavačke kuće Darkwood. U pitanju je knjiga o lavirintu, grafička novela Jeffa Lemira, čoveka koji je inače dobio nagradu Eisner, koja je u svetu stripa ekvivalent Oskaru. Ova grafička novela govori o građevinskom inspektoru koji pokušava da preboli smrt svoje ćerke koja je voljela lavirinte. I ono što se dešava jeste da mu se javlja jedna devojčica koja zapravo tvrdi da je njegova ćerka i da je izgubljena u centru lavirinta. Naravno da kreće u potragu za njom. Mislim da je jako dirljivo i malo se i plašim da čitam ovu grafičku novelu, ali mazohista u meni se neizmerno raduje. Dalje imamo Asphalt Blues, također novo izdanje iz Darkwooda. Ovo izgleda jako cool. U pitanju je jedna futuristička drama. Priča je smeštena u 2038. godinu i govori o dvoje ljudi koji su nekada bili ljubavnici. 13 godina kasnije svako ima svoju porodicu jer su se razišli, svako je otišao svojim putem. Međutim, njihove sudbine se ukrštaju i prepliću na neke različite načine. A zanimljivo mi je zato što je inače, kao što rekao, smešteno u budućnosti, tako da je ovo jedan svet u kom veštačka inteligencija nas uslužuje u svakom mogućem smislu, svi uređaji nas prepoznaju, što naravno korporacije koriste da ostvare profit uz pomoć izuzetno korumpirane vlasti. Kao što vidite, nije uopšte daleko od realnosti koju živimo trenutno. Za kraj smo ostavili jedno ozbiljno izdanje, kultni strip koji ja nikad nisam čitala i koji ću vam sad predstaviti ukratko. Isto Darkwood. Modesty Blaise. Kultna junakinja, jako zanimljiva priča, realno bitna stvar u popularnoj kulturi koju sam ja, kao i mnoge druge stvari, uspjela nekako da izbegnem, ali bože moj, ne možete sve pročitati, ne možete sve pogledati, ne možete sve poslušati, jer nemate beskonačno mnogo sati u toku dana, ali tu smo da to ispravimo. U pitanju je prva knjiga od 12 koliko ih ima.
Ko ne zna, Modesty Blaise je jedna velika junakinja, poznata strip junakinja, inače postoji nekoliko filmova snimljenih po ovom stripu. Priča Modesty Blaise počinje tako što ona kao bezimena devojčica beži iz jednog zarobljeničkog logora u Grčkoj, 45. godine, ne seća se ničega iz svoje prošlosti i posle Drugog svjetskog rata počinje tako da luta Mediteranom. Sprijateljuje se s jednom lutalicom, mađarskim naučnikom koji joj u stvari daje ime Modesty. Kasnije Modesty zapravo preuzima kontrolu nad jednom kriminalnom bandom i širi je na ceo svet. Da li je dovoljno da kažem da se neizmjerno radujem ovome i da me zapravo nervira činjenica što ne znam kada ću stići sve ovo da pročitam, jer bih ja sad sve ovo želela nekako da upijem i da strpam sebi u glavu. Također me nervira činjenica da je mrak na polju i da ovo svetlo izgleda potpuno drugačije nego kad sam počela da snimam, ali nije ni bitno. Toliko od mene što se tiče sajma knjiga. Kao što sam već rekla, ja ove knjige i stripove nisam čitala i ne mogu ništa više o njima da vam kažem iz prostog razloga što sam i ja pokušavala da ne saznam puno o njima, zato što znate onaj trenutak blaženog neznanja pre nego što uronite u neku knjigu ili strip, onu radoznalost i ono uzbuđenje i neizdrž, pa želim to da sačuvam za većinu knjiga koje čitam. A što se stripova tiče, želim da vam kažem da ništa od ovoga nije rezervisano samo za neku usku nišu ili samo za stripađije. Ovo su većina stripova koje ja čitam u stvari i jesu dela u kojima može da uživa svako ko ceni kvalitetnu književnost i umetnost. Eto, želela sam da vam prikažem šta sam donela sa sajma iz više razloga. Jedan od njih je i taj što ja uživam u ovakvim videima kod drugih ljudi, ne samo kad su knjige u pitanju. A drugi je razlog taj što mislim da sigurno postoje ljudi među vama koji se nisu pronašli u mojim prethodnim preporukama i to je skroz ok. I sigurno da postoji mnogo vas koji tek treba da posjetite sajam knjiga, tako da verujem da će vas možda i ovaj video inspirisati za neku kupovinu i da će vam možda otkriti neko delo za koje niste znali. Većina ovih knjiga i stripova koje sam ja donela su nova izdanja, neka nisu. Tako da pišite mi ako ste nešto od ovoga čitali. Pišite mi šta ste vi kupili na sajmu. I još jedna bitna stvar, želim da vam se zahvalim na poverenju. Mnogo ljudi koji rade na štandovima mi je na sajmu reklo kako puno ljudi dolazi i traži nešto što sam ja preporučila, zato što sam ja to preporučila i vi ne shvatate koliko to meni znači i koliko me to motiviše da vam snimam ove videe i da vam stvaram sadržaj. To mi je onako baš veliki vetar u leđa i puno vam hvala na tome. Hvala vam i na puno pregleda prethodnog videa. Nadam se da vas neću izneveriti u budućnosti. Zamolit ću vas naravno da se subscribe-ujete na moj kanal za kraj i podsjetit ću vas da ako smatrate ovaj sadržaj dragocenim i vrednim, da me možete također podržati i na Patreonu. A vidimo se sljedećeg petka u jednoj super novoj epizodi. Ćao!